Itu batako teh 100, 200, 300, 380, salapan. Kela, pesan naon di rumah teh? Berat, tapi ngan 2.500. Ah, mana nih itu orangnya? Ah, iya bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket. Nah, benar. Bentar. Si atas nama Yana Supriyata? Iya, betul. Ya. Jadi seberapa itu, Pak? 2.500, Pak. Oh, iya. Iya, Pak. Siap. Kenapa tapi uang buka halanya? Uang buka lah kamari ge meuli bala-bala. Pesen teh datang ge hu. Yang buka halanya mah. Nah. Tuh, kan pas sekarang. Dah. Ais kan tuh 400. Pak, itu salah. Salah Bapak naon? mesen batako hiji tina online. Apa ngepas kan itu salapan, Pak, di 400 meureun. Oh, edan sugan. Atuh sakalian aja jeung samena, Pak. Meh teh kagok aing mah wana. Aing mah